Kasorkar jala kalarai beradu kasining kong on chano yaki jele akai sports, but on play noru yaki park bar ki cinema hall ringkar ki kendon. Yakan yela itu ruba preston tensong, menteri rang ba bandraw kasorkar jala hadin balawai ka review meeting haka khandai trek unai lar arja arpoi. Hagwedei nakaliang jom ka health department but the government in Parapoi ngilayashim katu kani teligirai hagwedei but the restriction ki begitu baru sikata hakastin jogi Parapoi but kata kalau kumni halu kabenun ko ki sports activities baru kita baru sekat gimsya sports activities baru kita baru sekat gimsya namar kabagisya mansua kadai tangi ya tituki non physical contact sports activities tenrei menna nisim ya karai hapo ka review meeting ba nadu kasinengkom nadu kasinengkom syajron ya kita sports activities ngin siya nantai ki cinema hall ngin siya ban play tan baka capacity kan long 1/3 na ka seating capacity itu kibinga om ki jackpot parlors ngin siya nantai susu kini ki public parks kum ka nan bolok kum ka tuka kaneka Lady Hyderabad kabateng-teng don ki berkuah melayat kai kiru kemen kiru ki samla ki ramba kum kateka lesi kateka elephant school kabateng-teng ki kuat ban yale kai balik pengap te yakiniru nanu kasing nengkong insya tambah kan ke SOP kabatikna agak sorgar kan konkret minta kasilan Malaysia kin ai notification bat kum juru ki deputy commissioner skin salet ya kabadon kam hakini kijaka ki bangi insya kalau ya itu ki khat khas nem syndrome bat ki bala ai ya ka injection lani katika kabagi om ka vaccination sakaway karnai kemisim menna ka jamit kalong ba ya ka private transport namar baro sikata gimsya like no tak itu ki basyok ya ka karpas lengba ki deputy commissioner nadu lasgin ko ginsya bakinian 1/3 na kecing don yo gitu kali bat ya kani sa penbit penbiang da ki deputy commissioners hala ki jom ki jaga hala ki jom ki district